bismillahir rahmanir rahim. darsu nogay e jeegaba on e nder deftere hisnul muslim hiɗen e du'aaji uddutugol julde nden du'a jeegaba on ni en jangi joyi ɓaawo yo Allah hawne sawaba no woodani neɗɗo juulowo on nde o hunjoto ko o faala ɗo wo o gollitira e hino kañum oɗo du'a jeegaba sakkitor kadi allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي la ilaha illa anta firemmo kadi oɗo du'a kadi ke laatino nelaɗo sallllahu alih w sallam si ɓe imminoke jemma naafugol ɓe maakayno oɗo du'a kadi ɓe maakaynomo si ɓe imminoke naafugol jemma donc haray ɗum ɗon ko ɗum tindini oɗo hadis kadi ko egga e mu'um ko Abdullah ibn Abbas en fira mon imijatti man e hino firo kañum oɗo hadis oɗo du'a allahumma ya an Allah lakal hamdu ko an wodani yettore sabu yiɗa waɗi ko yettire anta ko an woni nuru samawati wal ardi annora kammu e leyɗele ɗen kala ko jalbi ka leydi e ka kammu ko an jalbini ala hay e hunde ko henti jalbi si wona an jalbini foti koko jalbande ma ana wiya foti ko hassiya wa man fihinna e wonɓe ɓen e kammuli ɗin e leyɗele ɗen fopp kala jalbuɗo ko an jalbini walakal hamdu Allah ko an wodani yettore anta qayyumus samawati wal ard ko an woni ñinnuɗo darni kammuli ɗin e leyɗele ɗen si wona an darni ɗum honno yanino ko an kadi woni reenuɗo nam walakal hamdu ko an wodani yettore Allah anta rabbus samawati wal ard ko an woni jeyɗo kammuli ɗin e leyɗele ɗen wa man fihinna e kala ɓen wonɓe e kammuli ɗin e leyɗele ɗen walakal hamdu ko an wodani yettore an Allah laka mulku samawati ko an wodani laamu kammuli wal arde e leyɗele a hawtuda e goɗɗo wa man fihinna e kala ɓen wonɓe e kammuli ɗin e leyɗele ɗen walakal hamdu ko an wodani yettore an Allah anta maliku ɗa ko mulku ko jeyal nani laka mulku samawati ko an woni jeyɗo kammuli ɗin wal arde leyɗele ɗen ɓaawo amma ɗo wa man fihinna amma ɗo walakal hamdu anta maliku ko an woni lamɗo anta maliku samawati ko an woni lamɗo kammuli wal arde e leyɗele walakal hamdu ko an wodani yettore an Allah antal haqqu ko an woni gonga ko heddi gon fopp ko fenande wa wa'dukal haqqu ko fodore ma nden ko gonga a firdata wa qawlukal haqqu konngol ma ngol ko gonga wa liqa'ukal haqqu ko fottugol e ma ngol woni gonga wal jannatu haqqun aljanna on ko gonga wan naru haqqu yiite kadi ko gonga wan nabiyuna haqqun annabaɓɓen ko gonga wa muhammad kadi sallallahu alaihi wasallam haqqun ko gonga wa sa'atu haqqun darngal ngal kadi ko gonga allahumma yan ala lakal hamdu kan laka aslamtu ko ammi jebbilani
wa alayka tawakkaltu ko e dow ma woni komi fawi wa bika amantu ko awwoni komi gomɗini wa ilayka anabtu ko faade kama mi tuubata mi rutto wa bika khosamtu ko sabu ma kadi mi wenjirta bi mana ko e ma kadi mi wenjinoto wa ilayka ko faade ma kadi hakamtu mi ñaawinoto wona ka goɗɗo go ɗiɗo ɗino nandi ñaaw ɗiɗo ɗino nandi e wa bika khosamtu wa bika hakamtu wa ilayka hakamtu faghfir li hafranam ma qaddamtu konko mi feƴƴini wa ma akhartu e konko mi sakkitori di mana kon fuɗɗiri komi sakkitori wa ma asrartu e konko mi suuɗi wa ma alanta e konko mi feññini e junubaji antal muqaddimu ko awoni adiɗo hay hunde attake mo antal muakhiru ko awoni sakkitoro hay hunde foppu yahay ha heddoma an la ilaha illa anta ala reweteɗe ko hina an anta ilahi ko an woni reweteɗo an on la ilaha illa anta ala reweteɗe ko hina an oɗo darse en alamo juutinde ko fewn ɗon e darade tawde ɗi sa yon hiɓɓi moƴƴo wallahu alam